may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa nakapulis ka manan, si Kanoy me? Ay nawaw, nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manan ni Jay. Unay kamutin lakay. Meeting nga rod day jay. Manong oras ti meeting nyo aya? Depende iti pagsasaritaan me. Agrubat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may isang oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga alas 3 kat adda kayon diti balay. Ay umuna yan ti kasta Robin. Kaibagbagak laeng a meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw, apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas tresan, friend. O kat, anya kumaitan o alas 3. Agungot nila kay kuno alas tresan kat saan kami pa anagawid. Manan? Un friend, sipod pa'y idi kat kasjayon. Tunggal adda papanak kat orasan na. Ay una yan. Amuna na patagti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulatan no anya ti mapagmimitingan nyo, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaunay, friend. Maala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarong kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu iji pagadalan ita noy may anak ko. Adang agpay sunanang. Kahit apay anagawid ka adagos no adapay gayam meeting yaw. Una, tay sumot ti kayat ti anak yun nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Robin. Sigurado nga apaan nak nanang. Amangan no kabilang nakpikit di. sa dino ti ayanday ji arubin aya. Adda iti silid mi nanang. Nakaturog. Di isulat ta kuman tinapan nakimiteng. Dayjay pa iti kunayo nanang. Kasadot na dayjay ti makimiting. Kunak laki di no binaliwan na ti kastang aramid na. Ay, saan mo nanang? Isulat tamot. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos noy may. Agda trabaho mita. Inalam ti balon mo? Wen, at dito'y bag ko. Nawan teramidam, agdalos ka dito'y balay ha. Di mo man panggapan ti makikaruba. Anya? Diyak kaya ti asawa ang makikakaaruba ta muna. Kutno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to pa'y ang makapasyar. Kasta ti mayat. Noan niya timbaga, iso taramidam. Di kag patanggan tap nawan ti riri. Urayam laeng ang mapunuanak ka. Anyat ko ran? Ay, adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Amangan no siyak tumanin ti pabasulam, no maladaw ka. Ay na, pasensyakan ano itala ang anak umayak, friend. Itala ang manen ngamin anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Kat, ti asawam nga stricto. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw ti timing ko tawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakday jay no makita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Ngamawan pagdanagam, friend. Tanasingpet ni nanang. Oh, anya nga minan, tinapagmimitingan nyo, idi na palabas anawas, friend. Adda ka no bayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer, kat adda bayadan tayo asag fa 500. Agasam man dayta. Kasanumot ngamin kat nagngin ti printer aginatang da. Isumo lagayam
Ag merienda kayo, pay. Ay nawaw, siya kuman atin ang irwar nanang. Okay la ang kanya. Si kaki dimot noy me. Saan mo't anadagsin kay? Sa kunti may dito'y balayo. Tadi kamot ngaminan mapmapan. Ito'y balay, Noemi. Una, taam mo yung nila kay ko tatang. Istrikto la unay. Ay nawa, aging gayta. Katwan, amin apapanak kat orasan na tatang. Ay, nalabos mo tantikas ta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraan na. Anya nga minti bagayo ayan tatang. Kasangay te ka na kami itong Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanyak tatang. Mapantayo Dagasin lakto iti balay na. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti anjaga po, adi kay mapan. Kaya saan matakanayon na chay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo't kami. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kayat yun, di mapan kayo. Saan mo ta may parit ti mapan? Pudno lakay? Saan ka nga agungat? Apay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras ulang ijay Ay nawaw, umanay ayamot ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Apay kit din asaan kat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket, kung nakalang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka. Nagrigat kalakit din aya akasarsarita. Agawid kamin tatang. Apay nga agawid kayo kat adda pa'y timakan inton madamdama. Agmismiskol nga minin nila kay ko tatang. Ay baya ba, taag miss call aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga binti ng iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalin at tikayat na kanayon ti masusuro? Tatang, Ay, agto ka kakit dita. Itala ang manin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa'y gagawin. kasanungay no umay ni Robin dito ikat agis skandalo tatang. Eh nawa, umay lang at tada kami tagsalita. Sa anak ang mabutol, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend? Iso nga agpay so friend. Diyak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw, di mat makaururay dahi ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod friend. Anyat orasan kat saan kami pa'y ang kaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang friend. Kita ang akat na nagsakti anak mo ama kaya ayam kadagiti kasinsin na. Ay, diyak amunoan niya ti aramidak friend. Husto tinaybaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabalinti kaya't nilakay mo akanayon ang masursurot? Nang runakat awan mo't dakas ngar aramidam. Anderan nakamutan. Awan pa'y kadidanoy, minanang. Awan da pay. Talaga mat Ay nawaw. Di mo man apaan ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay Ang mumat akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan nanang. Ay na, masuro na ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturog. Sa anak ang maturog, aging gaasan o sumangpet na gitiaginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tapagbagak manayin. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagi piyo pa'y lang ti agawid. Nabamban nugak lakay. Pangaasim ta dinak manin pagsasawan. Anya ti nagtulagan ta, Ay, makauma ka man Robin. Kahit mo ti makaraman, ha? Kasta pa'y lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, Ay, pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at ti parikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw? Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay, apaw, Rubin, aya. Pugno man. Makitultulag. Inton kwan, di namot lang takdaran. Kano si ka ti agdis desisyon, makitultulag ba't nga ibagbagam dita?
Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat orasan da ka ni bakit mau. Awan aramidam ita. Apay ko ma. Mapan mo sukunan ti putot mo ija pagadalan. Apay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpastar aramidak? Kantap nga mapadasang matlang. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang nga. Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Apay nga orasan lak ngay. Ay nawaw. Apay nga griri ka. Kat kastamot tar aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre ya. Siyak pa iti ko na kayo nanang. Amok tararamida. Kahit anya tiriknam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day tanana. Sigurado ka. Ngun mo. Apay nga ron adandani saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo iti putot mau. Eh, banog ko lang. Aday dyan, nana. Nalakalang mo timang sukon kahit. Kun may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalan? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yu iti Martes, friend. Win tapno mapadasan na mo ti maururasan no kasta nga adalakad na, friend. Isum lagayang magdardaras. Aya? One friend. Di nakpay sa moten na eropaan, gapo iti kadadaras na. Husto tapno muna tirik na, friend. Agkalkaling utan pa yan. Isumanan ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado daytan. Ipariknak man metken kwa na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaan-anderan, friend. Awan pa'y ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kang kuana aya. Kasi iti sigod agat gatangak, nanang. Sigurado ama is-stress mo tinday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sungsungbatan ti awag ko, nanang. Amangan no adapay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng aramiden na. Agyaman naklaonay, nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay, nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatugang ha. Apri nga itala ang anagawit ka. Ano? Imbaon na ka makitsinda. Sa ita saludsudan tak no sa dino tinagapwak. Wala, ta-overtime ka mat. Anya? Ti saritaan ta ket sakbay nga agalas 11. Adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga ron ti tao jay palingki ba kahit? Aya, Wen, urela agbibinang ga kami jay. Idi nakalugan akon. Traffic pay. kat anya tirik na ti makitsenda. Nalaka? Maaramid mo iti may nga oras laang, Kumaano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak ana traffic. Agdamanin meeting ije pagadalan lakay. Ha? Manay? Basaam ti insend ni ma'am iti group chat mi. Oh. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasam. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Sikalat na kami ng timapan. Apay ngay, baunak pa lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak ngamin timapan, ket jak amo no anya nga oras ang makaawidak. At least, no si kat ti makimiting kat may sa oras laang aramidom. Basta jak kayat di makimiting. Sikalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di nakurasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saan? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko itaanoy may. Anya day tasaning? Saan ka mo nga agdardaras? Saanan, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta? Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mat imbaga na nga oras kanyak, friend.
Basta ti ko na kat agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw mo gaya mo nilakay mo, friend. Saan da ka matin nga anderan? Sapay la kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta, no tunggal rumwar ka, kat nilakay mo ti mangibaga, no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na, no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako ng friend. Narigat ti kasnyay. Awan ti tal na ti panunot. Kano daduma, di mo pa yan amo no anya ti un-unaem nga aramidan no kasjay ti asawam. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga asawa? Ngam di mo sobraan. Taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kay lakit dimot, nanang. Ay nawaw, anya manan ti parikot ang hilito. Apeng imbul lang yung tinatang asidatayo kuma. Nateng tumita ka na yung. Anyat kunam, nanang. Nateng la ka na yung ti paspasidam kanya. Anyat kaya't yo aya, karne. Baknang kayo aya. Na, adama trabahong ka. No apay adi ka ngamin gumatang iti karnay. Masapul nga ron nagtipid tayo, nanang. Makitkita yung siguro ti second floor ti balay asaan pa analpas. Kan may sa, mayat tinatang iti salunat. Ay, tsak kaya tinatang. Apay anapili ka launay ngamin. Noon niya tanda, iso ti maanusan. Pagyamanan nyo lata, tamangmangan kayo pa lang. Na, nakaimimot kamad nga inanak. Siguraduak amaamuan daytoy ni Manang Mau. Aliya, agipulong kay manan, kin Manang Lara. Sakto manan ti pagbalin ninyo dakas kadag iti istoryayo. Kastamot ang kanayon. Ay, sa dino ti papanam salya. Iti ayan ti may nga anak ko, kabsat. Naa, taapay manan. Ha? Aglablabusan day nga ang hilitaw. Pinagsasawan na kidinitay. Ay, kaamangan no adama inaramid mo, adi na nagustuhan. Imbalang ko lang matinatang nga inluto na. Tadyak ka nga ron kayat. Kasta unay kidin ti unga na kanya. Ay, nawaw. Apay ngamin nga imbal lang mo. Sayang mo't Makauma nga ron tinatang nga kanayaw. Di nakpay pagsidaan mo't itinaimas. Ay na, mayat mo't laang tinatang iti salunat kabsat. No siya, jak kayat tinatang. Mala, ditakan, tamapanak iti ayan dalara. Ipulong ko day nga ang hilito kun manang na marmarwam. Agkapi kayo pa'y nanang. Nagyaman na, Clara, anak ka. Anya nga may nanti gagarayo. Imayak, taglablabusin ti kapsat mo. Ay, nawaw. Anya ti inaramid ni Angelito kada kayo aya. Inal daw laang ang nanapudot ti ulo na kanya. Anya? Dayta ti pudno anak ka. Oray awan makagapaw kat agung ungag. Di nakpay pa kanun kat adamo trabaho na. Ayan ni Angelito ita nanang. Nagtrabaho manan. Ay na anak ka, jakon kaya ti agnaed ijay. Numabalin kat dito'y balayo ko matipag naidak.
Ay matruma akan ma-stress ak itar aramidang ti kabsat mau. Hello, Angelito. At dahak pa lang dito'y pagtrabahuak manang. Kadis-dismiss mi lang. Nasayaat mo't, tanapatitibag akang ka. Kapay ka di manang? Adda ni nanang dito'y balay, kat saan ang maidrawing tilangan na itay simbang pet. Anya ti inaramid mo kang kwa na aya? Inungtak, tawan mo't ngamin denggan na asao manang. Ay nawaw, ipalawag mo ang nasayaat kang kwa na saan ang masapul nga iyungat mo. Kasano ngamin ka? Irespeto mo't ni nanang aading ko. Marigatan tamat laang no agpasugnod manen. Dahitan ti bagpagak. Siyak man ti dakas iti istorya ni nanangan. Saan mat siguro nga umay ni nanang dito, no saan agrabi ti araramidam ken kwa na. Ay namanang, nomum lang. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy, ngam pagsaritaan mi pay kan manong mo riyo. No manugot ni manong mo, mangyag kanto iti bado ni nanang, tapno ada pagsukatan na ditoy. At daulas nga usaran ni nanang ijay? Ada inted ko itay lakay. Nakaturog mo't ten nagitubing. Ibagamon, di ko naman napatag nga ibagam kanyak. Kaya't ni nanang ti agnaad ditoy balay lakay. Saan da ngamin nga akin naawatan iti kapsat ko. Isumat lagayam nga imay dito'y balay. Wen lakay, imay nagipulong. Anya ti makunam lakay. Mabalin ka di nga agnaad ni nanang dito'y balay? Wala. Adamot bakante silid. Isulat tan ti silid na. Ay na, agyaman ak launay lakay. Agyaman ak tamaawatam ti sitwasyon ni nanang. No kasta, iti gaya man ayan dalara ti pagnanaedam kabsat. Wan kabsat, mayak tibiyag ko ijay. Aya, Naimastikan ka na kijay. Kan saan ak amabambanaw, tawan mo aramid ho. ay katulungan mo di anak mo ano awan ti aramidam kabsat. Sana kasapulan ni Lara titulong ko, kabsat. Ay nawaw, pag kunaamat, Takabailan na nga aramidin amin. Dayjay pa'y tikunam. uray no kabailan na nga aramidan, tumulong kalataa, anak mo mo't dayjay. Ayun gayam, mapanak iti ayan damari tinay intud madamdam akabsat. Anya manan ti aramidam ijay. Amumun ano, anya. Ay nawaw, di mo ibaga ang makisugal ka manan kadakwada. Iso nga rod mo tiliw-liwamay. Isiram toki diti istur mo tamapan makisugal kabsat biulay. Adda ginatang mo a vitamin ni nanang lakay? Aday ti bag ko bakit? Kita kami jay. Kompleto ka di? Wan bakit? Kompleto. Ni nanang, awan mo't ang makita. Adda na panan na. Sa dinaw, Iti ayan ti gayem na. Sigurado amalam tumanan ti panagawid na dayjay. anyat aramidon day jay aya. Ti ko na ni nanang kat agi istoryada kanumot. Hagasang banday ta nga istoryada. Agmalmalo. Gagangay ti babakit alakay. Awan mat ngaminan daddu mga aramiden da. Asang-sangpet yu laang, nanang? Anak ko. Sa dino tinagapan nyo kadagiti ubain. Iti ayan ni Marisona. In-deliver mi ti order na kanya. Kastaya. Adamat na lutong adobo, nanang. Mangan kayo matan Nakaluto kayo nga rudan, iti pangaldawan tayak. Nanang. Imuna kami matlaangan anangan. Tanala daw kayo ngamin anagawid. Nilakay mo nga'y, nangaldaw ka dain. Nalpasan Si kalaangan ti saan pay. Iso nga inbatsyanda ka iti si daem. Ay na, agyaman aklaw na yanak ko. Mala, panawan kayo pa'y nga raw, tamangaldawak man mo. Agbayad akon iti utang ko, kabsat biulay. Ay nawaw, naimbag man, tanalagip mo pa kabsat. Nabayagan dayjay nga utang mo kanya kat. Ay nawaw, siyempre mo't. Utang ko nga raw, di bayada. Nangalaam nga iti kwartam kabsat. Inalak iti pitaka ti anak ko, kabsat. Ay nawaw, inalam iti pitaka ti anak mo kunam. No kasta, kupitam ni Lara. Kupit ayaday chay. Anak ko mo ni Lara, kabsat. Uray pa'y anak mo ni Lara. Nagpakada ka kumalatamot akin kwa na.
Ay na, sigurado adi na mula ang madlaw, nga maing bak nang ti anak ko. Ay nawaw! Ado tinakitak a blue bills iti pitaka na kapsat. Bak nang nilara nga anak ko. Da kayo pa'y man ti mga awir iti apuyo, nanang. Ay nawaw, si Kangay. Makitsendak ita, nanang. Ay nawaw, adda kumamanin tilakad ko itakag. Okay laang kadi kada kayo, nanang. Ay, kwa. Ita laang matkit di, nanang. Sige. Sakpay lang ti mga awir iti apaw. Ngam agawid ka mo adago sa. Uwan, nanang. Manu nga oras mo ijay ngay. 2 nga oras laang. Ni Mare Estela ti kaduak. Amo yung matday jay. No iso ti agpalingke kat apagbiit laang. Adda ka di kwartam di talara anak ka. An-anon nyo ti kwarta, nanang. Adda ko mapangusarak. Mano ti kasapulan nyo aya. 5,000 kumano adda anak ko. Ay nawaw, nagdakelan. Itala ang maamanan ngagdawat ha. Inikan kayo mat iti 1,000 idi napalabas alawas, nanang. Naibusan na. Pangus-usaran nyo iti kwartayo aya. Kat saan kayo mat nga aggas-gastos dito'y balay. Mangtad ka kaday, wanaw, sermonan na. Saan kumamat akastaan, nanang. Amuyo mat anila kay ko ti agtrab-trabaho. Isula ang ti agsusweldo kada kami adwa. Nagado a sakripisyok para kada kayo, idiubing kayo pa'y. Apay akastamutan ti panagsasaom kanyak si Kalara. Imutan na kadimutan, Si kakaditin ng kasay iti kwarta nga iduldulin ko, Rio, lakay. Ay nawo, saan mo't bakit? No saan asika? Asino ngay nga rod? Diyan ka muking ka Manong ti mapukpukaw aya. 6,000 lakay. Anya, Wano? Ni nanang tinangkasay. kasaritam ni nanang Amangan no isong agpaiso. Agasam nga iti 6,000 no bilang man. Sigurado ka kadi nga da mapukpukaw bakit? Amangan no na-misplace mo lang. Imposible mat alakay. Ni nanang lakit di tinangala iti 6,000. Adda ka din ni nanang ditoy, Nana Viole. Nay, awan mo't ni nanang yu ditoy, Lara. Amangan ko nak, no amuyo, no sa dino tinagturungan na. Napansiguro manan, iti ayan dagiti kumari na asugarol. Anya? Naglokon de di ananang. Mas daawak nga raw, tadamanan kwartana. Di kanayon na pa'y nga istoryaan kanya, katbak ng kakanaw. Inbaga na day takada kayo, Nana Viole. Wan, adu ka nga men, tinakita na a bluebells iti pitakam. Anya? Isubliyo no adapay nabati iti kwarta kinupit yun, nanang. Ha? Inton sumaro no, saan kay abasta mangal ala iti kwarta iti pitakak. Kasano ko di ka mo ngamin mangtag. Agasam nga iti 6,000 nga inalayo. Nangip-ipanan nyo iti dadya a kwarta? Awanan na. Ay nawaw. Kasano nga awanan, nanang? Awanan na. Tanaigastos ko nga rudan. Agsaysayang kayo iti kwarta. No para kada kami katdakil agat at ti 6,000, nanang. Agtrab-trabaho mo't nila kay mo. Masukatan tumanin Ay nanang, tapno amuyo laeng, mabainak launa yan iti manugang yo. Sweldo na ti kwarta nga inalayo iti pitakak. Anya? Ti jakpay kayat, is-istorya ang kanana Viole nga ado ti kwartak. Nakababain ti kasjay, nanang. Naimbag kumaano pudno, ngam saan mo nga rod. Igisayo da ito'y nanang. Ay nawaw. Nateng manan. Na, iso nga rod ti imanayan ti kwartak. Makalawas samutin anateng ti sidsidaan tayo. Awan ti karni aya. Di kay agbirok iti awan, nanang. Ha? Saan tayo mo't akalding kag? Ay, pangaasi yung man, nanang. Di yu papudutan ti ulok. Agtipid tayon. Anya? Di kay agreklamo, tanarigat ti agbirok iti kwarta. Agyaman kay kit di tamang mangan kayulat ta. Saan akas iti daduma di ta nga agbisbisinda. Anya ti gagara manang. Isubli ko ni nanang dito'y balay, ading ko. Ay nawo, apay mo't manang. Jakon magustuhan ti aramiden na. Apay ka di. Di nakit di kayat ti agsida iti nateng. Sigud mo't ngamin manang.
Iso ka na na napudot ti ulok. Tano adda na luto anateng kat ibelang na. Saan lang aday ta? Basta mangalala pa iti kwarta iti pitakak. No agistorya ngamin kat patpat yung ti bagbagana iso aday ta. Nairuam mo nga gululbod manang. No mabagbagaan day jay kat naturay launay. Nakababainan kan Manong Murillo. Di bali tanalpas matan ti second floor. Mabalin ani nanang ti agnaad dito'y first floor. Ije kamat second floor. Intulod mo gaya man ni nanang itayan ng hilito. Tapno makaamiris lakay. Kasla nakakaasi. Tapno maamiris na asaan anasaya at tikas jeng aramid na lakay. Agsaysayang iti kwarta. Intun kuan, agreklamo no natang tisida. Kunamlan asino abaknang. Naimbag man tayo manlugot ti kapsat mo nga agnad ni nanang ijay. Un atan alpasan ti second floor ti balay. Mabalin nga agsina ti kaldero da kan nanang. Naturay kan agin babak ng tumat ni nanang. Dahito ti kaldero yaw nanang. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawang Angelito anak ka. Agsina ti kusina tayo. Anya, Dito'y first floor ti balay yaw. Ijayak mo't second floor. ay nawaw, apayakas tamutan. Tapno iluto yun. Anya ti sida kayat yaw. Ang mga nagreklamo kay manen no natin ti ipasahangok kada kayo. Ay saan kumamatakas taa? Basta. No anya timbagak iso ti matungpal nanang. May mayaten ti kastoy. Ngam ti inaldaw ang masiksikuranak kita alamidon yaw. Ay nawaw, anyat napasamakin ka, kabsat salya. Apay ka day kabsat. Kimotong kamat. Kita aman tapantalon mo. Naipot ididay takin ka. Saan ka day? Nadlaw mo gayam kabsat. Saan kan samot tan amang mangan? Ay, maikaw ak nga road. Ha? Narigat gayam ti agmaymaysa. Si kantuma nga men. Nagpatangkeng ka. Agin babak nang ka. Kano bagbagaan da ka. Naturay ka pay. Ay, no amukla kuma. Inuray mo pa'y anapunuan dagiti anak mo king ka. Anyangay ita, inlasin da kakat nga rudan iti kusina. Ay, tulungan na kumakabsat. Anyangay ti maitulong ko king ka, kadagiti anak mo matan ti nagdesisyon. Ibagam no anya ti rumbang nga aramitek, tapno mapakawandak dagiti anak kaw. Ay kaagbalbaliw ka Di mo kupitan ti kwartada. Kanon niya tin pasango daking ka, isaw ti kanam. Di ka agreklamo, tapno di da makaungot king ka. Narigat nga ta ti agberok iti kwarta, kapsat. Ay nawaw! No saan asika ti agtrap trabaho, sursuruam ti agtipid. Di ka agpili-pili, kandi mo sayangan ti kwarta asaan mo met anagrigatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masaya nga iti istor aginatang dama ng asunta idi lakay. Mano atawanin tinapalabas, ngam di damot kinargaan. Madlaw mo ngamin asan aja istorti na gustuan da bakit? Jay dagamit. Sa maysa, makumikum da iti trabaho da. Anya nga tano abangan taday jay lakay. Sigaman bakit?
No may papaniti ka kastabanag, katawan mo. At na panunot mo, ngay lako ta. Groceries, karne, bangus, kanat nateng kuma. At pagpunan ta. At damat basit urnong talakay. Saan samot nga umanay, dayjay bakit? Di aglong tapay laang. Kasano ngay no saan nga agklik ti negosyo pampanunutan, bakit? Ang mga numalugi ta, kat di ka makabayad. Mayat ti lokasyon ti daga kan istor aginatang damanang. Ado ti lumablabas at tao ijay. Siga no kayat mo di ipadas ta. Suportaran kalat ta, bakit? No manugot kayo kan Manong Miller, abangan mi kumati istor aginatang yung manang. No saan nyo akargaan Kas makita mo, adati trabaho mi lakay ko. Ginatang mila ang dayjay adaga ta magustuhan mi ti lokasyon na. No kasta nga rod, mabaling nga abangan mi manang. Ano kaya tiyo? Anya ti ila ko yu aya. Groceries, frozen foods, kanat natang manang. Mano ti abang ngay. Kasaritak pa'y ni Manong yo, no mano ti maibagana. Agyaman manang, i-text naktulat ta no mano tapno ang mumi. Kaano akargaan nyo aya? Intun umay abulan. Urayik laang tilon ko, tapno adda igatang mi iti ilako mi. Kan tigastusan mi no ilakad mi ti permit mi. Kan maigatang pahigayam iti pintor, ta pinturan mi ti istor sakbay nga ag-display kami, manang. Pinturan mo't ni Roger ti istor aginatang damanang mo asunta ide. Ulay, nakong. Wala na, ta ag-display kami to iti lako mi ijay. No kasta, agnegosyo kay mo gaya man kan lakay mo. Wala na, naggapo iti utang ti puunan. Ngam, ipadas mi lataan. Wala, sayang mo laang dayjay no saan ang makargaan. Wan nga rod nana. Talo atawanan tinapanabas, sipod ginatang dama ng dayjay, ngam di namot na asikaso. Agpada mo ngamin kinlakay na nga agtrab-trabaho. Iso nga abangan mi pa'y nana. Mayat ta na panunot mo. Adamo laang nga ti paggatangan may no kwa. Aglako kay mat iti karne, kas kada bangus Wan nana, kasta ti plano mi kanlakay ko. At damat gaya mong tin-display da olive ala ako da. Aya, Wan bakit? Nalabsak ita kinilakay na itay. ado ka di mo lang ti customer da. Manmano? Saan pa'y siguro nga mo dagiti kalugaran tayo? Nakasaritam ka di ti kapsat ko. Wan, yung mapagbitlangan. Awan inted na kang ka. Ay nawaw, anya kumatitid na kanya. Tibayad ti abang ang nagsaritaan mi Awan pa'y bakit? Ano sa mga urayan? Tama ikatlong aldaw dalaang ita. Ang mga nooan pa'y naglakwan dagi dyan. Kumusta nga'y ulib? Naimbaglaangan ta may kamanang. Adamo siguro naglakwan niyo. Manmanulaang, ngam no kasapulan nyo ti abang mi, bayadak itan manang. Iso ti ginagarak. Mabiit lang nga rod ta itid ko. Apay nga'y aman mano ti customer yaw. Gagangay na siguro manang. Makalawas mi pailaan ngamin ngaglaklako. Oh, adto ti abang mi para itaabulan manang. Bayada kon tapno malpasan. Agyamanak. No adda ka asi ti Diyos kat manayunan ti customer mi. Nayunan minto ti itod mi kada kayo manang. Rumbeng lang tapno patas mo. Ay nawaw, imado tila kuyo Makatawan la ang sipod ng rugi kayo. Ngamnay, ado matan tinaka-display. Gapuday ta kada kayo a customer mi na Narsisa. Diserbyo kinlakay mo, tanagagat kayo matadwa. Mangikilo ka man kidi iti bangus na kong. 2 piraso laang. Sige nana, agpili kayo. Kumpurong bidita. Prismat siguro ta bangus ala kuyaw. Kaidil-deliver dalaang itay at sa panana. Iso akay kayat kumiti kumagatang dito, ita pristila kuyaw. Sinigang ngay nana, gumatang kayo. Aywan, sinigang pa'y gayam. Adati kamatis ijay balay, ng may mayat latano adati sinigang.
Ikanak iti may sanak ko. Oh, anya pa'y nana. Day talaan. Ang mga numasord ki di ti kwarta nga intugot ko. Makiis-is tambayak pa'y man, Olive. Sige laang nanang. Sa dino tinaggapuan nyo aya. Iti ayan ni Uncle mo, Pipeng. Ay nawaw, anya nga'y tinarami dyo iti ayan ni Uncle Pipeng. Napan ko la ida sinarungkaran. Kumusta mo tin nga iti panaglako yu kan lakay mau. Kaasi ti apo nanang, adumutin ti gumatgatang. Ay kat mayat ano kasta. Saan kayo amalugay? Unanang, at damot laangan sa kimi. Iso akampante kami kinilakay ko. Naimbag laangan na panunot yung nga abangan ti istor aginatang damanang yaw. Saan damot laangan masango kan manong mo amiler. Tagtrab-trabaho damot adwa. Sikapay laang ti makaam mo iti istor ita Roger Lakay. Ay nawaw, sige ngay bakit? Ilakad ko pa'y man ti permit na. Ayun, panagre-renew man gaya man. Un nga rod, pila man ang. Anya nga tanong siya klatan ti manglakad bakit? Sika tagbantay dya store. Siya kun, tadamot laang dado mga ilakad ko. Sige. Adda ti tulbak iti bag ko amaron, alaam to itjay. Un bakit? At ka di agi deliver ita? Ayun, adda gi-deliver iti tilapia, itlog kan karne. Sigurado maahusto ti total da, sakbay abayadang. Kano maira na amapan ni Manang, itad mo matlaangan ti bayad ti abang ta. Areglado, bakit? Sa dinot ayan ni Uleb, jak mo makita. Inlakad na ti permit may, manang. Kasta ka de. Ay, agto ka kayo, manang. Umay ko kumaalaan ti bayad ti abang yo. Tibilin ni bakit ko kat 3,000 kano titid ko kada kayo, manang. Nasaya at mat taninayunan yo. Kas makita, kat adumat ti suki yo. Un manang, kan iso kano nga mintin ka rin akin ka. Agyaman ak, ta nakabayad kay matlangan. Ha? Ay, awan na yaman na, manang. Agyaman kami mo, taimpaabang yu ti istoryo kada kami. Agresign ako niti trabaho, Miller. Ay nawaw, apeng agresign ka nga eh. Ipadas ko mamat ti ag negosyo. Agnegosyo ka mat ko nang. Wan, iso ang masapol a pumanaw da ulip kan Roger ijay, takarga akong ti istorta. Ape apapanawam ita, katagbaybayad damot iti abang. Kukwa tamot day jay. Adakar bangak amang papanaw kadakwada, no kaano akayat ko. Di ka mo tagpampanunot bakit? Sa dino ngayon ti papananda no papanawam ita. Gaputa makita mga ato ti customer da, agawam manan. No anya ti desisyon ko, iso ti masurot. Diyak amo kang gasunta. No ape nga agresign ka nga mingkat mayat mo ti trabaho. Kaya't kumangarot ti ag negosyo. Anya kalakit di mo. Imayak, tanapatag ti ibagak ng kaading ko. Anya ti ibagam manang. Saan min nga ipaabang ti istormay? Ha? Saan kamot siguro atulang, tapno di mo mangag ti imbagak? Apay adi yun ipaabang manang. Adda ka di sa bali nga agabang. Awan makide. Ngam kaya't kumati ag negosyo. Anya? Ikan kayo iti makalawas a pawayway, tapno makabirok kayo iti sabali a pagabangan nyo. Ay nawaw. Apay akas tamot tan manang. No anya ti imbagak, isulatan ti aramiden nyo. Kukuha mi mo daytoy. Adda karbangan mi nga ag desisyon. Kat no anya man ti desisyon may, iso ti masurot. No kasta, agnegosyo mo tandamaan ang asunta. Wala kay. Kasano ngayon nagitila ako ta. Diyak nga rudam mo. Agaman niya nga ro ti maramidan ta. No kasta ti desisyon da. Agsapol talatan iti sabali a pagabangan ta. Sayang lakay. Diyak maawatan no apay akas di ni manang kanyak. Agbaybayad tamot iti abang. Awal nga ro bakit? Sakit makalawas lang ti pawayway ngintid na. Kasaritak tuman dagiti sukit ha. Ang mga no addaan mo dagiti. Ora siyak mat bakit? Agsalod-soda ka dagiti kagayem ko. Barang adda maisuro da.
Iti anya agapaw apapanawam da olive ken Roger iti istor nga abangan da sika asunta. Wala atag negosyo akmet, nanang. Ay nawaw. Adda trabaho saan ka day? Nag-resign na ko, nanang. Anya, Nauma ako nagtrabaho. Kaya't kumatan ti ag negosyo. agpudno ka man kanyak. Apalam ka day ti kapsat mo. Naa, iti anya aga po nga apalak ida, nanang. Amumot aday di a negosyo ti pagbibiyagan da. Ay nawaw, kukuha mi mo day nga istor, nanang. At dakarbengan mi amang papanaw kadakwada, no kaano akayat may. Anya, Anya di nadamag ko. Papanawon da kayo kanumot ni Asunta. wan nga rod na. Ay nawaw, apay kanaw. Agab-abang kayaw, saan ka day? Wan na. Agbaybayad kami mat. Ngamti ko na ni manang kukat ag negosyo da kanumatan. Nakita na lang apimig sa tinigusyo yaw. Kastamutan ti aramiden na. Narigat ti ag sa unana. Awan mo't laang maaramidan mi takukwada mo ti istor. Pagakaran nyo ngayon. Awan pa'y nabirukan mi nana. Amangan kit din o addaam mo yung. Adabakan ti iti abay ti laundry shop ti kaanakak. Isu na laang ata saan analawa. Ngam adumaki di ti lumablabas. Asino ti mabalin ang makontak nana? No kayat mau, mapan mo kitaan, takasarita mo laangan ti akin kukwa. Agsaludsud ka iti laundry shop, ta isuro dakeng ka no asino ti kasaritam. Kisayak ti savings talakay. Ay nawaw, ita nga gapaw. Ilakad ko ti permit ko ita. Anya? Di mat imbaga keng ka nga ag negosyo akmet. Ay nabakay, managing bubukod kalaunay man. Ay nawaw, para mat lang iti pamilyata ti aramidak. Di ka masyan iti kapsat mo aya. Apay kumaama siya na keng kwana. Di amo keng ka. Talaga atakas ti kaunggam. Dumagas kayo pa'y ana na Narsisa. Ha? Sa dino ti papanan nyo aya? Iti ayan ni Uleb. Apay ka day? Anya ti aramidan nyo ijay. Ay, kwa. Adamat ti lakok dito'y nana. As-asideg pa'y. Saan kay amag na iti adayaw? Adamo laang ngamin ti mapan kubayadan iti kabsat mo. Ah, inton maminsan to nga rod, nana. Anyat gatangan nyo, Nana Narcisa. May sa kilo a karnit baboy nakong. Anya pa'y. Day talaang nakong. Kumusta mo tan ti panaglako yo ditoy? At dalat tadagiti suki mi. Kun adda mo laang baro-aro pa nana. Nasaya at mo't ano kasta. Uray kas deti inaramit ti kapsat mo, katuloy-tuloy lata ti panagnegosyo yo kun lakay mo. Day tati pagyamanan mi iti namaraswa nana. Adto yan ti karni agat gatangan nyo. Agyaman aklaonay nana ah. Inton maminsan tumanan. Naa, di ka manglukat itaya. Makapasadot mo't lakay. Ay nawaw, ape ang makapasadot. San ka ting arapaap mo, tagnegosyo? Manmanumat ti gumatang. Anya? Labas-labasan dalaang matistor ko. Nadamag da siguro tinaramid mo, iti kapsat mo ah. Naa, apay manan nga isublim ti napalabas. Una, tadwa bulan mo, ngaglaklakaw. Ngam labas-labasan da kalahang mo dagiti tattao. Ang mga nadamag da tinaramid mo iti kapsat mo, kit nadismayada kang ka. Ay, jak kayat ti malugi lakay. Makamu kamot tayo namang sulbar iti parikot mo. Si kamot ti nagdesisyon nga agresign, tati ko namgad planom tagnegosyo. Anya nga ita, daing tanti ka naabang ti managing bubukaw dagas kang ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managing bubukod. Di mo apalan ti kabsat mo. Ag tinulong kay kitdi, iti kasta kat agbaligi kayo adwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan amang rugi ka iti trabahom, Lilian. Agyaman naklaunay, madam. Iso na lang tawan pa uniform mo. Saan pa'y anadait? Anya nga iti isuot ko, madam. No, the t-shirt mo ang kulay blue, isulatan. Ngam no awan, uray anya latan. Tinapatag kat presentable kang trabaho. Agyaman nak, madam. Ayun gayam, jak kaya templado asadot kan sakit ti ulo, ha? Ay nawaw, sa anak mat asadot, madam. Nasaya at matnokas na. Agtitinulong tayo. Tulungan nak amang i-manage iti negosyo. Sweldoan kayo man. O sige, mapankan iti ayan ni Anita. Taiso ti mangisuro kadagiti rumbang nga aramidam. Anya tar aramidan nyo dito office ko, Auntie Rebecca. Kaya't kalabi si Taad kanakan. Kumusta mo tanti negosyo? As usual, adda dagiti aldaw nga ado ti customer. Adamot dagiti aldaw aman mano ti gumatang. Kasta talaga tag negosyo kanakan. Un nga rod, Auntie. Sapay nangalak iti may sa cashier. Isun samot jay nakita kita eh. Ni Lilian, Auntie. Kat, kumusta ba ti performance na? Do alawas nan ngagtrab-trabaho. Kat mayat mat, Auntie. Nalaka amay suro. Nagagat ka di ba't lang? Kas maobserbar ko, kat un mat, Auntie. Mayat nga rod ano kasta. Narigat ti maadaan iti empleyado as sakit ti ulo. Hay, nakunayo pa'y, Auntie. Apa nakatugaw ka lang dita, Lilian? Ay nawaw, kas makita mo't. Awan mo't customer. No kasta nga awan ti customer, agdalos ka dito counter. Isublim dagiti basket ken cart iti entrance. Iti kasta, kat saan ama isali? Saan kumat atrabaho day takot? Ay nawaw, uray saan mo ang trabaho, no awan mo ti customer. Tumulong ka lata, ngamin, kasjay ti kayat ni Madam Victoria. Ti agtitinulong tayo. Alawanan, aramido kon, tapno awan ti ado asaom si ka, Joey. Ibagbagak lang mati ka na nga ibilin ni Madam, tapno amumot ah. Feeling bus mo day to a Joey. Ha, anyat ko na, kasla nang nagkutinagan ko ah. Awan, aglisi ka nga rodon dita, tay sublik ti basket ken cart ide entrance. Pinaayaban na kano, madam, adda ka di basol ko? Awan mat kat di. Kaya't kala ako mustaan, no kumusta mo ti panagtrabaho. Kabaulak mo't, madam. Sigurado ka kadi? Ay nawaw, unmat madam. No kasta nga rod, ituloy mo ti trabaho. Tapno saan ako nga agbirok iti sabali. Awan ka di pa'y uniform ko, madam. Aywan, adda ngam dola ang tinorder ko. Mabalinin day ta, madam. Alaam to dito'y office ko inton malam, kalpasan ti trabaho yo. Ariglado, madam. Agsubli ak nga rodan iti istasyon ko. O sige, tulungam ni Anita, tani, at idugmot tan ti pila iti ayan na. Ay, naimbaglaangan taman mano ti customer ita nga aldaw. Mayat ti agrelax. Man-manuman ti customer tayo. Ay nawaw, apay akasta ti langam. Anya kumaita no man mano ti gumatang. Na, di mo ibagaan na ragsak katawan ti customer. No siyak, naragsakak a talaga. Anya, Naragsakak, tasaan tayo ang mabanog. Nasurok ang makatawunan nga agtrab-trabaho ak ditoy, kat no ado ti customer. Ay na, makabanog si ka. Awan ti ina na. wana ngam naon mo ti customer ni Madam,
Awan ti pasweldo na kada tayo. Agsweldo tayo latamat uray man mano ti customer. Pangalaan nga rod ni madam iti pasweldo na kada tayo. No awan ti gumatang itila ko na. Ay nawaw, parikot na matanday taa. Nangyaga kiti merienda, Victoria Kanakan. Agyaman naklaunay, Auntie Rebecca. Taliday ka mat. Adda ka di parikot mo. Manmanuman nga minan ti gumatang iti grocery store ko, Auntie. Anya? Parikot ko itano pangalaak iti ipasweldo kadag iti empleyado. Ipadas mo ti sales promotion ako na da Kanakan. Agpa-discount ka. Wano agpa-buy one take one, barang maingganyo dagiti tattao. Epektibo nga ta, Auntie. Saan ko ang masigurado, Kanakan? Ang ipadas mo lata. Wan man nga rod, Auntie. Idi pa'y apang panunutak dayta, ngam agdwa-dwa ak ngamin. Kas negosyante, agpanunot ka iti pamuspusan, tapno saan amalugi ti negosyom. Ni Anita pa'y laang ti cashier ita. Siya ngay madam, anya ti aramidak. Sumurot ka kanyak, tagripak ta. Isail ko ti daduma alako tayo. Ay nawaw, apay ngay asyak ti ayaban ng agripak. Saan kumot at trabaho dahi jay? O, adda ka di ibagbagam? Ay, kwa, ni Joey ngay madam. Adda iji bodega. Iso ti imbaon ko nga ag-inventory. Tawan matan ti aramidan na dito eh. Kunaklakit din makainhanaak. Saan magayam? Tulungan na, kapara mutlaang kada tayo daytoy. Tapno adda ipasweldo kada kayo. Wala na, awan mo pagpilyan mi madam. Nalpas ka din, ti aramidom ijay, Joey. Nalpasan, isungay maya. Tulungan na man. Sika pa'y lang ti mangi karton kadagiti ginatang datap no nabibiit. Kas makita mo, atid dugmanan ti pila. Epektibo mo't gayam ti diskarte ni Madam Victoria. Naa, kasla maragsakan ka pa'y laang dita. Sige, aglisi ka dita sa akong ti mga karton. Agawaan mo't ti mga pants, kadagiti items da, tapno nabibig. Naa, dinak isuro, tamok ti aramida. Ibagbagak laang man, ape anapudot ti ulong. No agsasao ka ngamin dita, kat kunamlan asino ka. Aramidam kit din ti trabaho. Di ka sumana o dita, tanakababayin ka dagiti customer. Ang mga ninton madamdam, akat agpulong dagan madam, dinalpastan. Ay, makabanok ti agtrabaho tatang. Urayan nyamit at trabaho kit makabanlaw. Makapasar dagita negosyante. Sitting pretty dalaan. Da kami nga empleyado ti mabambanog nga agtrab-trabaho. Sitting pretty, manibag-baga manak ko. Kay sumot tatang. Kitaam ni Madam Victoria. Agtugtugaw laang ije upis na. Da kami nga empleyado ti makagapaw no apay abumakbak ng dagita negosyante. Na, apay kagsaw kay tikasta kat suswelduan da kayo, mate. Wan Ang mumlilan, narigat mo't lang tang negosyo. Kano agtugtugaw dala ang tatang. Jesus, nalakat yagsaw, tali mo pa yung napadasan tang negosyo. Gamnusak anak kapadas, narigat anak ko. Sa napudnaw tayo magbagam asiting pretty da. Ta isudat ag plan-plano. Isudat ti mangiruruar iti kwarta. Oho, Pagyamanan nyo kindi taadda ti negosyo da. Isu nga dapat pagtrabahuan nyo. Saan man ngamin ariri tinang runa anak ko. Agpanunot pa isak binyag siya. I-assign ka pa'y laang iti sa Bali a branch, Lilian. ni, apay ngay madam. Kurang ngamin ti cashier ijay. Mano nga aldaw ngay madam. Di ka madanagan, tamay sang aldaw laang. Saan matkit di a permanente? Italaang manen taado ti customer ijay. No ijayak sentro amay yasain. Awanen mabanugak ijay. Sapay ado kano ti customer ijay. Kasanulaangan makainanaak ngay. Okay ka kadilaang? Uwan madam. Napaulimag ka mga ngamin. Adda ka din na isawang ko, adi mo nagustuhan? Awan madam. No desisyon nyo ti mangyasain kanyak iti sa Bali a branch. Awa mo maaramidak. Saan mabalin akuntraan kayo tada kayo matibos. Ano sampay laang, Juan? May sangaal daw laang matyat di.
Makapaasar launay da ang Madam Victoria. Ay, nawaw. Apay manay. Nagadula nga iso, may ti trabaho. Kasano mga mintatang? Agriportak ka no iti sa bali a branch na. Kasirmit lang. Uwan tatang. Apay nga agreklamo kakit awan mo gayam na baliwan iti trabaho. No ado ti tao iti da a branch tatang. Ado ti customer ijay. Susapo. Di ka pa'y maragsakan, tado ti customer yaw. Sa anak nga rod ang makainana no ado ti customer. Naimbag kadagita ang negosyante at agtugtugaw lang ti aramiden da. Kada kami, mabanbannog kami nga agtrap-trabaho para kadakwada. No saan dang agnegosyaw? At dang arod pagtrabahuan yaw? Apay nga ti reklamong, kahit abab minimum matiswildo yoy di anak ka. Ay, di nak maawatan tatang. Jesus, nagadulaki di reklamo mong. Rumbang lang nagtrabaho ka tamasuswildoan ka nga raw. Kumusta nga ijay branch 1? Nagado ti customer da ijay. Sentro umot nga men. Ay, narigat ti mayasain ijay. Ah, Da tayo nga empleyado ti mang papabaknang kadagita ang negosyante. anya? Kasano mo nga amin? Rupat kwartada amin. Sos, apay akas taman ti bagbagam. Punumit. Rupat kwartada. Kita kat agtugtugaw dalaang. Sitting pretty dalaang. Kada tayo nga empleyado da ti mabambannog nga agtrap-trabaho. Pagyamanan tayo lata at ada negosyo da. Isong ada pagtrabahuan tayo. No siyak lang ti ada kwartana. Ag negosyo akmat. May mayat manayin. Ipadas mo. Tapno mapadasam ti sitting pretty nga ibagbagam. Anya nga tatirumbang nga aramidak iti may nga empleyado kanti. Sino nga empleyado? Ni Lilian anti. Apay, anya ti inaramin ni Lilian. Ay, nagado tiriri na anti. Sitting pretty kami kano ang negosyante. Kat isuda nga empleyado ti mabambannog nga trab-trabaho. Kunak man, no iso ti nag-apply a cashier iti grocery store mo. Iso mo ti may nag-apply anti. Iso ti nangibaga akayat na ti agtrabaho. Apay nga ro, nakasta ti panagsasaw na. Dayta ti jak maawatan anti. It-itad kumot ti umno asweldo da. On time pa iti panagsweldo da. Sakit ti ulo man ti empleyado akasta. Wen nga rod anti. No agsasao kat kasla iso ti biktima. No siyak ti sikakanakan. Ikatamlatan, iso pa'y apaka-stress up. Anya ti ibagayo kanyak, madam. At dala kayat ko amaamuan, Lilian. Ay nawaw. Anya ti kayat yu amaamuan, madam. Awan mo't amok abasol ko. Kasano ana ibagam a sitting pretty ang klaang? Ha? Isumati kanayon mo nga ibaga kadagiti katrabahwam. Sitting pretty kami lang ang anegosyante. Da kayo nga empleyado mi iti mabambanog nga trabaho. Ay, kwa, madam. Diya ka mo no apay kasta ti panagsasaom kat masusweldoan kayo mat. Above minimum ti ititid ko ang sweldo nyo. Saan mat alibre ti panagtrabaho yo dito kat? Madam. Saan a sitting pretty lang ang dagiti negosyante? Adumot lang ang ti trabaho mi. Iso adi kay feeling biktima. No di mo kayat ti trabahom dito ag-resign kalatan. Amangan mo't no adam amuyo akayat na ti agtrabaho iti grocery store ko, auntie. Apay, nag-resignan, tinareklamo nga empleyado. Wen, auntie. Nasaya at mat no nakarik na. Wen nga rod, auntie. Nasakit tinakam day kanya. Ngam tinapatag, katawanan pa kay stressak. Ay, wala. Apay ang nag-apply pa ilang abin. No di na kayat ti agtrabaho. Wen nga rod, auntie. No agsasao day jay kat kasla iso ti biktima. Di na panunutan ang masusweldoan damat. Ay nakanakan, narigat ti maadaan iti empleyado akasta ti galad na. Ay, nawaw. Ayot orasan, Lilian. Alas 8, tatang. Apay ka day. Alas 8 iti agsapa. Nga mapay anak kailad ka pa ilahan tita. Awan trabaho mi taya. Nag-resign na kon. Anya. Narigat ti trabaho ijay. Gapo kadagiti bus akaskin Madam Victoria. Aglunaklatan atag negosyo akmet. Saan analakat ag negosyo, anak ko? Masapula na laing ka, kinrestigir ka ako nada. Takas la sugal mutlaan, tinegosyo.
May mayat lata atap no awan ti bus ko. Narigat nga tati agtrabaho iti day a grocery store. Busla ang ti bumaba nang. Anya? Aglakla ko kamot gaya mo ni tinatnateng ken Carnelil yan. Una, may mayatan ti kastaw hingam ti agtrabaho iti day a grocery store. Good luck ah. Da kayo nga'y, anya ti plano yaw. Aginggat kaano nga agpa-under kayo iti bus yaw. No siya, saan nga isyo no adda ti boss? Tinapatag, kat nasingpet ken itid na mo ti husto asil daw. Iso na laeng mat ti bumaba nang. Ay nawaw, apay akas tati ka panunutam. Pudnumot. Stepping stone da tayo laeng kadagita negosyante tapno karkaro a bumaknang da. No siya, dakkel ti may tultulong ti negosyo ni Madam Victoria kanya. Ngamin, adda ti pakitang dana. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Gamno kasta ti mindset mo, talaga nga awan tinasaya at apagbanaga. Tubos tamit ti panaglako manak ko. Logi man ang tatang. Eh no, ape alugi. Manmanumat ti gumatang. Ado ngamin ti kakaduak nga aglaklako. Kasano nga rodin day ta? Ay, jak nga rod mo tatang. Kurang pa'y ti ganansyak at ang dan ko iti maysang aldaw. Di met imbagakin ka saan analakat negosyaw. Masapul analaing kang agplanaw. Kin ristikirit kay ti negosyaw. Sa nakanahit kit swerte. Wan nga rod tatang. Narigat mo't lang ti trabaho dagiti negosyante. Iswa kita anak ko. Di mo labsin ti agsaw. Nang runa no umnumit iti daswildom. No di mo pa'y baliwan ti kasta ka panunutam. Awan saan ngagprogreso ti biyag mo? Ay, nawaw! Di ka agbalin a feeling biktima no saan kamat a maag-agrabyado. Agbalin ka kit di a positibo. Iti kasta kat agprogreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.